A sada ćemo dobra večer reći našoj Nataši i zajedno ćemo se škužati da smo jedno malo zakasnili, ali vjerujem da je i Nataša doma uživala uz ove naše dvi male šinjorinice, ke su nam tako lipo zakantale. Dobra večer! Dobro večer, Bog zdravlja ljudi. Jedan lipi pozdrav, Nataša. Evo, jedno malo smo kašnije došli do Osijeka, ali ajde, delaj večeraska 15 minuti duže. Nema problema, Vesna moja, ti znaš da smo mi uvijek spremni odraditi i malo duže. Evo, drago mi je, moram reći da curice prekrasno pjevaju, mislim, moj sin voli pjevat, ali ovo je zaista jedna prekrasan glas i školovan glas i vjerujem i prirodan talent. Evo, a i tvome sinu ćemo dati mikrofon, pa će bude, kad bude došao drugi put. Riješeno. Riješeno. Nataša, ča ćemo večeraska novega čuti ili ćemo ponoviti staro gradivo? Pa mislim da ćemo morati ponoviti staro gradivo, jer evo Vesna, jako je puno upita, tako da mislim da moramo svakako se bazirati na ono što ljudi traže, za što ljudi pitaju i ponoviti malo i utvrditi to staro gradivo. Znaš da kako kažu, ponavljanje je majka znanja. Tako je. Je. Evo, mi smo večeras pripremili čak 4 akcije. Jer zaista, evo, nismo bili 2 tjedna, nismo bili uživo, tako da mislim da smo u zaostatku jednom debelom, kako moram reći. Moramo se uvijek se osvrnem na ovo vrijeme, zato što vrijeme zaista utječe na naše zdravlje. Evo, nažalost, nekako s vremenom smo svi postali meteoropati. Kako je to promjenjivo vrijeme, ja osobno sam osjetila, ne samo ja, puno ljudi zove zbog toga, ali vjerujem da svako će se pronaći u tome kogod ima nekakvih od starih ozljeda do reumatskih tegoba, da ne pričamo o artritisu, kako se vrijeme mijenja, to doslovce boli, trga, sve živo na sve strane. Znaš kako kažu, i godina proizvodnje čini svoje, ali vjerujem da i puno mlađi, Vrijeme je za spravlje munjeno. Vrijeme nam je za spravlje munjeno. U jednom danu moreš i plivat i ka potvrći. Baš, izmijeni se toliko toga u toku jednog dana da je to nevjerovatno. Tako da moram spomenuti tu našu, znači, gel od zmijskog otrova, koja je zaista jedna izuzetna stvar. Pa evo, i sama si primijetila kad smo bili u Istarskim Toplicama, to je bila totalna pomama za time. Zašto? Zato što je to gel širokog spektra djelovanja. Zaista, osim što je prirodan, on zaista ima izuzetno širok spektar djelovanja. Prvo i osnovno što moramo napomenuti, to su neurotoksini iz zmijskog otrova brazilske čegrtoše, koji imaju protuupalno sredstvo. Mogla bi to usporediti sa recimo farmakološkim djelovanjem koji se koristi, koji baš i nije tako dobro kod kortikosteroida. Znači, djeluju protuupalno. Da li rade na upalne procese zglobova, živaca, mišića, tetiva. To je nešto fantastično da kroz jedno kratko vrijeme oni zaista umanjuju taj bol. Te upale te smanjuju oticanja i bolovi se smanjuju, pokretljivo se povećava. Naravno, tu je i niz biljaka koje su izuzetno bitne, koje pomažu kod bolova. Tu je arnika, tu je kamfor, tu je eukaliptus, tu je mentol koji hladi, tu je divlji kesten koji popravlja cirkulaciju. Znači, osim kod bolova i kod upalnih procesa, tu naravno pomaže i kod problema sa venama. Znači, evo sad kad je ovo promjenjivo vrijeme, koristimo ga protiv bolova. Kad dođe ovo toplo vrijeme, imat ćemo problema sa venama, znači mažite ga za vene. Isto tako, tu su kod nas, ja ne znam kako je kod vas, kod nas su komarci poludili zbog ovih silnih poplava, to se nakotilo da je to nevjerovatno, znači protiv uboda insekata, kod različitih ogrebotina, ozljeda, površinskih, znači ozljeda od ogrebotina, opekotina, posjekotina, znači ubrzava zarastanje tih površinskih hranica, čak pomaže i kod herpesa i nekako smanjuje tu hrapavost kože kod psorijaze. Tako da, znači, osim što je još jedna bitna stvar je njegova količina, znači to je 600 grama, to nije mala stvar. Jedan gospodin mi to onako simpatično rekao, pa to je veće nego porcija margarina. Ja kažem, pa je. Znači, zaista jedno obiteljsko pakovanje, inače mu je cijena 300 kuna, znači popustuje za samo 180 kuna,
vjerujte mi, jedna fantastična stvar koju svakako treba svako kućanstvo imati kod sebe. Ono što je bitno za naglasiti, držati ga na hladnom. Kad su upalni procesi, mazati 3 do 4 puta dnevno i prije svakog nanošenja naravno da se treba očistiti i koža. Znači da ne ide sloj gela na sloj gela, nego jednostavno da ide direkt na kožu, puno jači učinak. Osim toga, kad smo kod tih problema sa zglobovima, ne smijem zaboraviti naš kondrosamin, za koji isto mislim da ne moram ni pričati kakvi su rezultati fantastični. Znači, na jedan prirodan način to je kura od 30 ampula u tekućem obliku. Izuzetno je bitno naglasiti da je u tekućem obliku. Zašto? Zato što za razliku od tableta koje se unose i razgrađuju se u želucu, gdje želučana kiselina pojede veliku većinu toga i onda učinkovitost onda nije ni tako velika. Ovo ide direktno, znači tekuće ide direktno u krv i zato je učinak toliko velik. Naravno, bitno je to da naglasiti da su to prirodni sastojci, 100% prirodni sastojci, znači kondroitin i glukozamin sulfati, koji su prirodna hrana za hrskavicu i kosti. Znači na jedan prirodan način se ponovo izgrađuje ta hrskavica. Sad, kad smo kod toga, bitno je reći naravno da hrskavica nije se ni strošila preko noći, pa ne može ni nastati preko noći, znači to je jedan dugotrajan proces. Ali treba se odlučiti i čovjek treba znati, znači ako hoće riješiti problem, znači da ga zaista riješi ili hoće lokalno samo ublažiti. Ako želite riješiti to, znači da izbjegnete operacije i takve stvari, svakako se posvetite tome. Tu je naravno još i magnezij, cink, selen, znači prirodni vitamini, prirodni dodaci koji su zaista neophodni za strukturu kostiju, znači pomaže kod osteoartritisa, općenito različitih vrsta artritisa, različitih sportskih ozljeda, kod problema sa zglobovima, znači i kukovi, i kralježnica, i koljena, i laktovi, i općenito svi zglobovi na rukama. Još jedna bitna stvar je da je to klinički dokazano, da se ne kosi sa nikakvom farmakološkom terapijom. Znači, ako pijete nekakve tablete, ne morate se bojati da će to se kositi sa time, znači neće, to je sve dobro ispitano, dokazano i još je dodatno ispitano na nezavisnom institutu u Švicarskoj. Ima apsolutno sve certifikate i sve moguće dozvole od Europske unije. Kad smo već kod OLAF healthcare proizvoda, ne smijemo zaboraviti ni naš Q10. Znači, opet izuzetno širok spektar djelovanja kod Q10-a, moram reći, znači, svi proizvodi su bez glutena, bez umjetnih boja, bez šećera, bez svih tih nekakvih kemikalija, znači 100% prirodno, 30 ampula svaki dan, 1 ampula u čašu vode nakon obroka. Kod Q10-a već znamo, mislim na pamet, znači uljeno čurka, aloe vera, matična mliječ, kompleks vitamina, minerala, aminokiselina i naravno Q10. Znači, liječnici i sami, evo, imali ste priliku čuti koliko je osoba već samo se javilo u emisiju i rekli da su bili i kod svog kardiologa, gdje i kardiolozi preporučuju, znači, i sami kažu to je čista hrana za srce. Znači, kod svih srčanih tegoba, uključujući, znači, ishemija, aritmija, angina pectoris, srčani udar, kao oporavak nakon moždanog udara ili prevencija moždanom udaru. Isto tako tu je, znači, problemi sa krvnom slikom. Sve, od triglicerida, masnoća, kolesterola, svega, regulira krvni tlak. Jako puno ljudi me je zvalo zbog depresije, koji su se izvukli iz depresije upravo zahvaljujući Q10 aktivu. Podiže, znači, isto tako i imunitet do 57%, pomaže u borbi protiv infekcija, pomaže kod kroničnog umora, podiže nivo energije, pomaže kod Parkinsa. Imam jako puno ljudi koji pate od Parkinsa, koji su oduševljeni, gdje zaista ublažava te njihove simptome i podiže kvalitetu života, isto tako i kod Alzheimerove bolesti. Znači, to su fantastični rezultati koji su, znači, posvjedočili sami naši korisnici. Moram reći da su i kondrosamin i Q10, znači opet na posebnom popustu od 55 i 56%, odnosno kondrosamin je samo 347,60 kuna, a Q10 je 337,5 kuna, tako da zovite. Evo, ja sam obećala da ćemo mi za naše korisnike zaista uvijek voditi brigu, znači nastavite piti svoje kure, vidjeli ste sami koliko vam to dobro čini, nemojte prestati, koristite to i dalje, jer samo onda polako, postepeno možete i prekinuti svoju terapiju tabletama. I još jedna, samo rekla sam da su 4 akcije, kad smo već kod tih stvari, tu smo i naši zlatni detoks jasečići za čišćenje organizma, da se skroz očistimo od tih tableta koje nosimo u sebe, tih otrova, nikotina, kofeina, masne hrane, svega toga.
znači jastučići za čišćenje organizma, koje lijepimo na stopala prije spavanja, ujutro iskidamo, bacamo, peremo noge, znači isto tako pojačani su i sa ginsengom, tako da dodatno popravljaju cirkulaciju u nogama. Evo, probao ih je nedavno i moj svekar, koji je inače totalni nevjerni Tomo, kaže meni, Nataša, jel ti znaš da to, sjedi meni noge onako, brade to, trga onako, trnci mi idu. Ja kažem, pa naravno da idu. Pa Bog me to djeluje, pa naravno da djeluje, Stjepane. Dakle, kroz stopala se izvlači to smeće van. Ono što je fantastično kod ljudi koji su puno na nogama, kao recimo moj svekar, je da se taj osjećaj teških i umornih nogu isto tako rješava. Rješavaju se i prekomjerno znojenje, neugodni mirisi i tako dalje, a mi smo večeras napravili posebnu akciju, znači inače je 200 kuna je jedno pakiranje od 10 jastučića. Večeras za 200 kuna dobijate duplo, znači 20 jastučića, tako da zovite, iskoristite priliku i evo šta da vam kažem, mi ćemo raditi i malo duže ako treba, samo da iskoristite sve svoje akcije ove koje smo ponudili. Znači isto tako možete nas posjetiti na našem webu ili još bolje na Facebooku, tamo ima zaista svega novoga, možete nas redovito pratiti, a naravno tu smo i preko tjedna, znači od 8 do 4 popodne, zovite na našim telefona su znači 031 350 330, 091 33 55 018 i 098 969-0271. Evo, toliko od mene. Hvala Nataša, lipa i ča reći, onaj moj Q10 više nima onoliko bočic koliko je ima na početku, imah i 5 manje. A hvala i na onih 15 minuti ča ćeš produžiti jer smo malo kašnije te nazvali. Lipi pozdrav. Lipi pozdrav, čao. Bog. Nataša nam je rekla svoj prijedlog, a mi gremo vidjeti sada ki prijedlog ima naš Igor Marušić na ribarskoj kolibi. Se šperam da imate hartu i lapiš u rukan. Ribarska koliba. Lijepi pozdrav! Za danas smo pripremili jedan lagani, ali zanimljivi Jaffa cake. A za to su nam potrebne sljedeće namirnice. Naranča, crna čokolada, slatko vrhnje, piškote, maslac, med i marmelada. Za početak ovaj desert idealno bi bilo da stavite dan prije smrznut naranču. S obzirom kako imamo šoker, mi ćemo to učiniti sad, za 20 minuta će biti kao kamen. Nakon 20 minuta naranče tvrde smrznute. Možemo početi raditi desert. Za početak ćemo staviti u multipraktik piškote, skidane na sitno. Tako da ćemo dobiti od njih slatko brašno. Možete se poslužiti petit keksom. Ovako piškote su malo slađe. Na paru ćemo staviti opet crnu čokoladu i stavit ćemo maslac. To je znači čokoladni maslac koji pomaže čokoladi kad se ohladi da duže bude u tekućem stanju. Znači smrznutu naranču. Zašto smrznuta? Zato što je možemo cijelu izribati i onda ćemo dobiti taj efekt koji nam je potreban. Vidite, sve se lijepo riba, lakše ćemo dobiti u biskvitu aromu. Keksi su nam smjeveni, ćemo dodati u posudu. Naranču. Malo marmelade. Malo meda.
Tako da nam šećer ni ne treba. Naranča je malo gorkasta, ali ćemo zato dobiti. Ako je suho, dodati naranče, dodati marmeladu, med. Ako je s druge strane opet premokro, slobodno si izmeljite još malo keksića. Dobit ćete idealnu smjesu. Evo ga. To je ta smjesa, pasta koja je idealna za dobiti. Formirati u kalupu, u čaši, kako god. Dobro raskladiti. Zalit ćemo i čokoladom, krasiti mentom. Lagan i brz desert. Čokolada je skoro otopljena. Dodat ćemo slatko vrhnje. Dobit ćemo finu, crnu, sjajnu glazuru. Pogledajte kako se lijepo zasjaji. Sam doticaj masnoće u čokoladu. Čokolada vam je sve više sjajnije. Ja bih rekao male tajne, ne veliki kuhara, ali debeli. Čokoladu ćemo malo raskladiti, dovoljno je 10 minuta. I spremni smo za serviranje. Sada ćemo servirati desert. Pravit ćemo tako. Stavit ćemo na dno čaše. Čokolada nam je lijepa, gusta. Ponovno oblikovat. Još čokolade. I na kraju ukrasimo sa mentom. Svježe smrznuta naranča, tamna čokolada. Idealno se kombiniraju za nepce, ali se odlično pašu uz dobar viski. Zato kažem, dobar tek. Ribarska koliba. Ovako, imam jednu poruku za Igora Marušića s Ribarske kolibe. Igore, ti moraš večerašnju grešku ispraviti. Desert na kušanje moraš donesti i drugu subotu. Eto, čaj je. A vi se smite ki ste bili snimat pa ste ili. A sada nam dolazi jedan mladić iz Delnica. A njegova pjesma nosi naziv Pusto more. Aj, kad ćemo poći plivat? Da vam ga predstavimo kroz spot. Ča more zna, more tje, nego potopit ljubav. Da me ni, da mi gre, opet zanemi se. Kad i more spi, srce ludo, već punat piše.
Črni val, lažva bolju što potopi me. More, more, nimam volje lipih riči. Se mi vridno, se mi drago leži bet na dnu. Časad morim, čabin tribal zajedno me zliči. Operi iz mene črne misli, pustu nevolju. Da more zna, čabin ja se stvoril za ljubav. Ne bi sol, ne bi ja, na rane mi mljelo. Morim kljet, sporom ri, vuce kod šugal. More bi da meni jednako šumelo. More, more, nimam volje lipih riči. Se mi vridno, se mi drago leži bet na dnu. Časad morim, čabin trival zajedno me zliči. Operi iz mene črne misli, pustu nevolju. Pustu nevolju. More vrni, čas i zelo. More vale, fermaj. Vrni mladost, lipe sanje. I vrimena, vrimena mi daj. More, more, nimam volje lipih riči. Se mi vridno, se mi drago leži bet na dnu. Časad morim, čabin triba zajedno me zliči. Operi iz mene črne misli, pustu nevolju. Evo našega večerašnjega gosta iz Delnica. Davore, dobra ti večer i dobro nam doša. Eko, jedno malo ćemo večeraska reklamirati i Delnice. Tamo nismo bili, a ti si prvi ki nam odonuda dolazi. Meni je drago i hvala vam na gostoprimstvu. Evo, onoća si ti meni reka, Vesna moja, na more ćemo kad bude sunčano. Tako je. Ajde da ti, Davore, sad jednu sunčanu baciš. Sunce nam je zašlo, ali mi ćemo ga sad opet Mi ćemo sad opet dignuti. Davor i njegova sunčana. More. Zora će mami, ti ćeš se zbudit, tiho ćeš rast, zlatnih se sanji, ne smiš posramit, sunčani osmih, raste ko hrast, poćeš po svitu, kreacu nadu, brime će težak, brige će cvast, mati uberi, dišpeti voju, sunčana jutra, za srce ćeš glas. I rast, zač bi se predala vitru, pustila jedra da padnu va mrak. Zač bi se klanjala baš sad kiburi, darine prouva grote i prah. Imaš su mladost, forcu i dušu, to ti je dosta za dalek put. Širi si mriže, kuraj pritegni,
ne daj da niki te sveže vakut, až sunce zna, vodite zna. Žeja tě prži, zahnut tě víra, ti ćeš se trudit, pada ti kled, ljubit ćeš ljude, brzo se trezni, na prvo trzat, až morat ćeš zret, stopu ćeš proklet, narav i vrime, kina se vežu, za korist i zlo, ma ćeš se jedno, glasno nasmejat, pitat ćeš sunce, da opet bi što, pa što? Zač bi se predala vitru, pustila jitra da padnu vam mrak, zač bi se klanjala baš sad kiburi, darine provuva grote i prah. Imaš su mladost, forcu i dušu, to ti je dosta za dalek put. Širi si mriže, kuraj pritegni, ne daj da niki te sveže vakut, až sunce zna, vodite zna. Imaš su mladost, forcu i dušu, to ti je dosta za dalek put. Širi si mriže, kuraj pritegni, ne daj da niki te sveže vakut, až sunce zna, vodite zna. To Davor Grgurić iz Delnica i njegova pjesma Sunčana. Davore, sad gremo još jedan put. Dobro večer, drago mi je da si došao. I moram ti reći onako, kolega moj. More, da pače. Kolega moj. A mi ćemo otkriti našim gledateljima i gledateljicama zašto si ti kolega. Jer osim ča ti pjevaš, ča si ti kantautor i književnik, ti si jedan radijski voditelj na radio Delnicama. Tako je, tako je. Eko, reći nam malo o toj tvojoj emisiji ko vodiš, toj domaćoj, ali molim te, kušeljaj po svoju. Pa evo, ja moram provat, ali ne znam ako bošte me razumeli. Moj materin je dejunške kajkavski govor, znači kajkavski govor Delnica. I već 12 let na Radio Gorski Kotar vodim emisiju Radio Žirjovka. To vam znači Radio Žeravica, rekao bi se po književni. Žirjovka. Tako je. Dobro. I obuhvavam vam cijeli Gorski Kotar, snimam starije lidi uglavnom, makar i mlade, ali najveć starije, po domaće, od mjesta do mjesta. Za svako goransko mjesto ima svoj govor, koji va Istre, recimo, kako i vi imate svoje govore. I najstarije su govornik mi je imao 102 leta. 102 leta ti ima najstariji. Eko, ja param da smo i mi mali njega od 101, od 102, poš nisam mi se para. Koliko već dugo delaš tu emisiju? 12 let. 12 let već delaš tu emisiju, Lora, ima tih emisija. Ali da li je ostalo još neko misto, neka osoba, kega još nisi bio bač, ne možeš emisiju puštiti, još imaš kamo započeti? Imam, evo, kako je ta emisija, znači, namijenjena istraživanju goranskih dijalekata, ali i etnografije općenito, dakle, i goranskih običaja, mitologije, vjerovanja, pučkih plesova, čobanskih igara, mnogo toga. Dakle, praktički snimam sve od goranske starine što živi i postoji na terenu. Tako ja još uvijek imam puno posla jer Gorski Kotar većinom ima starije stanovništvo, tako da se doista trudim čim više njih snimiti kako bi to ostao jedan polog za buduća istraživanja. Sam čula da, pročitala sam nigdje, da najmlađi čovjek u Gorskom Kotaru ki govori delnički dijalekt, da je tvoj brat ki ima 25 let. Je, tako. Ali sada ga šije tvoja curica. Je, evo, ona je danas došla s menom ovdje u Pulu. A kad je, ja nisi je dopeljala? Kod moje rodbine, kod obitelji Kajfeš ovdje u Puli i puno ih pozdravljam. Eko lipo, tamo si puštija i curicu. Tamo sam ih pustio da me gleda. Pozdrav. Onda jedan lipi pozdrav, kako se zove? Berislava Srna Grgurić. Malo neobično, onda uvijek kažemo da je ona jedina Srna u Gorskom Kotaru. Berislava Srna Grgurić. Tako je. Ake lipo, dobro. I ova pjesma je inače napisana za nju sam napisao Sunčanu. I evo, osvojila je 3. mjesto na Grobničkoj skali prije 2 godine. Tako da evo, trudim se biti i kantautor, goranski književnik, istraživač goranske etnografske baštine.
Sve to puno, a evo, opet malo, jer volio bi da još se neko time bavi. Dobro, ali Davore, ti si mlad, čuda tega biš ti, ali ja param da ćeš ti još u svojem životu čuda tega i rivati načiniti. Ako Bog da zdravlja, pa čuvam. Reći mi, tu si čuda Libri donesa. Ti s mirom bižiš da biš kanta, ali ja bi malo i o ti Librin. Onoća imaš kroz emisiju, ti jednostavno i pretočiš u te Libre. Samo da reče naš broj telefona 052-211-411. Ako bi ki Davora stija pozdraviti, ne znam ko nas vidite u Gorskem Kotaru. Ja, gledaju tamo preko Max TV-a i to prate. Eko, to mi je drago. Znači, koliko si tih književnih naslova, bimo rekli, čak ti si u svim tim Libri napisao? Pa evo, dakle, imam tu čast, a i obavezu da vodim dvije delničke udruge. To je udruga Glazbeni susjedi Gorskog Kotara, koja se zalaže za očuvanje goranske tradicijske glazbe, i etno udruga Prepelinac Delnice, koju sam osnovao prije 10 godina. I obje te udruge, dakle, rade na očuvanju goranske baštine, a etno udruga Prepelinac je inače izuzetno aktivna u kulturnom životu samih Delnica, i tako da sam objavio preko te udruge, kao izdavač smo se pojavili, udruga na do sada 5 izdanja tuđih knjiga, i dakle još sam bio urednik na 2 knjige. Tako 7 tuđih knjiga sam objavio i 9 svojih književnih naslova. Onda ti to po cijele dane samo pišeš, kantaš ili si na delu na radiju. Nimaš ni ti čudalazno. Nimaš ni ti čudalazno. Imaš koju sad knjigu u pripremi. Sam pročitala da neke pripreme, bajke Tako je. Pripremam jednu knjigu o goranskoj mitologiji. To mora biti jako zanimljivo. Će biti. Ali gledaj, če ne bimo mi to mogli skupa, smo rekli da smo kolege. More, da pače. Lora, ti to lipo snimi za na radio. Ja ću poslikat za na televiziju i pokleti stavi u Libar. More, ugodno skorisnim, da pače. Eko, i ja bi volila malo tamo doći i vidjeti. Pridite k nama. Eko, ću pričati. Dok nas još snijeg ne zamete. Dobro, da, nikad se ne zna. More, vi večeraska kad greš doma bi moglo sniga biti kod vas. Znate, nama Goranima kažu kad dođemo na plažu ovako u Primorje, onda znaju biti bezobrazni kad vide delničke tablice ili to, pa kažu pustite Gorane da se prvi isplivaju, ko zna kako će ih snijeg zamest dok idu nazad gore. Kako je to živiti u tem snigu, već kad si ga spomenuo, ja navadiš te, navikneš se. Morate stalno lopatu imati negdje blizu, jedan skafander i kad idete na more, jer ne znate nikad kad će vas zateći, kad se vratite nazad. Kad će vas uloviti. Eko, 052-211-411, ko bi Davora Grgurića kistija pozdraviti ili od naših gledatelja ili od njegovih slušatelja. Ako se javi, evo, mogu im i pokloniti upravo izašlu kuharicu. Napisao sam kuharicu u goranskim uskršnjim nadivima. Da, ali čekaj, pomalo. Ti previše brzo meni govoriš. Čas si ti finija? Ja sam apsolvent na pravnom fakultetu. Sam rekla ja da je neki avokato. On toliko brzo me smuti da ne rivan Anke reći. Ali u toj kuharici kako pišeš? Na delničkem dijalektu ili pišeš... Ona je na književnom standardu, ali svi lokalni nazivi za, recimo, konkretno ove sastojke, to su po domaće. Tako da je ujedno i dijalektalno. To si pokupio od starih stanovnika ili je to iz tvoje prakse? Ča ti kuhaš? Ne, ja ne kuham. A ča se ide u Delnicama ovako? Nešto jače mora tamo za ti snig prevratiti? Pa je, malo jača hrana. Evo vidi se i meni. Ja čim prođem ispod 500 metara nadmorske visine prema dole, Gorani se počnu topiti. Mi ćemo staviti jednu pauzu pa ćemo se malo ohladiti. Imamo nekega na telefonu. Alo, dobro večer. Halo, dobro večer. Jedan lipi pozdrav. Jedan lipi pozdrav vama i vašem gostu. Želim mu sve najbolje. I ja bih jednu knjigu ovo o kuhanju. Eko ga, kje je to zajno knjigu za dija? Sam pisala da nećete zvat, pak da će meni ostati. Ne, zovem iz Vodnjana i slavimo 43 godine braka. Eko, super, odlično, čestitke ćemo jednu za vas za kantati večeraska. Puštite samo u režiji ime i prezime pa ćete si dojti uzeti kuharicu na TV Novu. Može. I gospođa nek obeća onda za 45. obljetnicu da će mužu pripremiti jedan goranski nadjev. Ne sutra, kad dobijem knjigu odmah nešto. Ne, ja njoj dam 15 dana i neka ona mene zove da ja vidim ko je to dobro če je prontala. Ne more to bez TV Nove. Ali mora nijako domaći isprobati da li je potrefila goranski recept. Čekaj, najprije ja, pa onda ću zvati tebe, pa ako ti imaš kako... Pa ćemo učiniti feštu. Eko, pa ćemo... Za fešte smo odmah smo se našli. Mi smo Hrvati. Dobre, puštite ime i prezime u režiji. Hvala. Bog. Davore, malo svega bimo se dotakli, ali večeras si došla si za kantati i predstaviti neke svoje pjesme. Ti inače do sada si bija na par festivali. Neka smo spomenuli, ajde spomeni nam i kako si pasa, jako dobro si pasa. Ja, na Grobničkoj skali kao
prvi Goranin, pa odmah muško. Osvojio sam 3. mjesto žirija sa pjesmom Sunčana koju smo čuli, a lani sam na Chanson Festu u Kastu osvojio i 1. mjesto sa pjesmom Pusto more koja je išla u uvodu ovog razgovora. Ovog predstavljanja. Tako je. Evo, planiram i dalje. Surađujem sa Robertom Funđićem iz Rijeke i idemo pomalo ka tome da dođem do svog prvog albuma. I imamo u pripremi pjesmu, moj duet sa Šajeton. Evo, uskoro izlazi. A koliko tebi dura dan škužaj? Ne 24 ure? Premalo. Por svi Goran imate tamo 36, ne 24. Jako ono polarno sunce, znate, sve nam je malo pošemereno. I još nam je Niki na telefonu. Alo, dobro večer. Hvala Bogu da dobar večer, lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav, ma mi imamo samo jednu kuharicu, sada dilimo Davora. Ma ništa, ja ću vas samo pozdraviti, lijepi pozdrav iz Slomina. O, jedan lijepi pozdrav i vamin. I večeras je bilo jako lijepo tu, bili su lijepo tu putokasi, bili su Martinčica, bili su tu kao na Lombarda, lipa fešta. Eko, jedan put ćemo i mirivati do vas. Ma biste trebali, biti će vam vesno malo i vi da prijete. Ma već 2 emisije smo bili unako, ne uživo, vu smo morali načiniti uživo. Čemo? Ali neka vi samo predite ovako, bez ove TV nove, da vas malo počastimo. More. Hvala vam lipa. Sve najbolje, Bog pozdrav. Bog, lipi pozdrav. Evo ovoga, volila bi da nas se Kijanke iz Delnica javi. I sa Šajetom ćeš načiniti ovoga. Tako je. Kako ćete se složiti? To će vam biti prvi primorsko-goranski, baš u pravom smislu, duet. Znači, ja ću pjevati na delničkom, kajkavskom, a on na opatijskoj čakavštini. Ali izgleda da će on tebe morat slušat, až njegova žena ima veze s tvojom famejom. Tako je. Pa će on morat stat malo kuco, neće baš moć delat čaga je voja, ćeš ti palicu držati. Ćemo vidjeti, ja. Sada ča pripremaš, evo, samo sam još htjela reći, tamo smo vidjeli Duleta, Duška Jelčića. On, ja param da je teško odglumio ono da mora biti poredan kako neki tata, jer on je dobričina, dragi, pravi. Zapala ga je uloga strogog oca u spotu i stvarno morali smo ga više puta snimati. Rekao je, a ljudi moji, kako ću ja biti strog, ja to ne moram. On je jedan dobar nonić kad za kantate sa Krištofićem, onda ali dobričina. Evo jedan veliki pozdrav i njemu šaljemo. Tako je. Ča sada pripremaš za taj album, koliko imaš tih pjesama prontih? Pa evo, sad zapravo radim kod Roberta Funčića 2 stvari istovremeno, sa Šajetom i još jednu novu, tako da sad se bližimo brojci od 8 studijskih singlova rađenih, znači, kod Roberta Funčića i vjerujem, kažem, do jeseni da bi imao i svog izdavača. Super, jedan spot kojega ćemo sad pogledati, sad čekaj da pročitam. More. Ja ću pratiti da li dobro. Ali ne znam naglasak. Vrze maju sejnu. Kako se to reći? Evo, skoro pa dobro. Reći ti. Vrze maju sejnu. To znači odbaci moju sjenu, onako pjesnički rečeno. Vrze? Maju sejnu. Na delničkom kajkavskom, znači odbaci moju sjenu. Kje dela tu pjesmu? Isto provjereni tim ili? Tu pjesmu sam radio kod Roberta Grubišića u Šmirki. To je bila moja prva radijska pjesma. Dobro je kotirala i na Radio Rijeci i na nekim postavama u regiji. I znači to je baš ovaj spot koji slijedi, jedna lijepa goranska razglednica. Znači Gorski kotar u onom najljepšem izdanju i čak i domaća lepa djevojka iz Gerova. A znači da ćemo vidjeti i Sniga malo? Sniga u toj pjesmi ne, evo. Čekali smo da okopni jer nam je kamerman bio iz Reke, on je zimogrozan i onda smo čekali ipak ljeto. Dobro, onda ćemo vidjeti jedan hipac tu sjenu, pusti moju sjenu, ne moram reći po tvoju, ću po moju, i Gorski kotar. Ako imamo nikega na telefonu da nas čuda ne čeka, moramo primiti jedan telefon. Alo, dobro večer. Dobro večer, lijepi pozdrav Lošinj, ovdje jesmo dobro. I super smo, odlično. Kako ste vi? Molim? Kako ste vi? Gledajući vas i vaše gosta Davora je jako dobro. Eko, imamo jedan pozdrav s otoka. Ne znam da li moraš prepoznat, da li se ona tebi javlja. Se javljate vi na Radio Delnice? Ne hvatamo to. A, to ne lovite. Da, mi imamo manju čujnost. Sa Lošinja imamo jedan pozdrav. Htjela sam pitati u vezi spota kako to da se pojavljuje legenda Balinija Rade Duška, ali to ste vi već pitali, gospođo Vesna. Da, zajedno mi je upao u oko, sam rekla, ma ku ste njega stavili za njega rabjatnega čovjeka, on je treba biti ništa drugo. Ali, evo, zna odglumiti. Pa nije, pa baš je da dobar spot. Je, super je spot, je.
I očito je negdje snimano dole na Opatiji, dole na Grotama. Na Preluku smo snimali. A na Preluku, da, onaj dio. Eko. Hvala vam lijepo na javljanju. Ja bih vas lijepo pozdravila i sve vaše slušatelje u Delnicama. Hvala. A vama zaželjela osobno svako dobro, kako u pisanju, tako u pjevanju. Hvala najljepša. A još Foš kakov talent ima, Foš će nam otkriti. Ima se. Lijepi pozdrav. Bog, lijepi pozdrav. Gremo mi pogledati spot, Pusti moju sjenu. Brze majo sejno, aku tvoje stava je na pot. Rece, aku še smetan, zamučal bom i stisnem se vakot. Dajme samo list i moja duša boji prevesija. Šapne jedno reč i dogo hujcava se boku veja. Sunčica mene sjebe, a ti gorka se uskrite san. Luč me svajo podaj, zdrobil bom i najtežje dan. Zastal sam se z mrakom, pa ne morem čak ni nazaj pojt. Pred mano diše strah, v glave zuji me kubej sam roj. Tome da se zemlja, mehka kutica gline na nadar. Povak tebe da se lježem, pozoben da ja ta broj tek sam. Sunčica, jer stojim, čakam da zlećeš me na to. Žmi manj se bojim, prhajaš, čujem tihe tvoj hod. Svejte majo stozo, trag bo kazal da sam šel vakrug. Bojli maje je zaraslo, z neba treba čim svetleje plug. Znam da imaš snagu, imam vjerovat u još tresjaj. Šapat za početak, ljubav prava, boj pred sunčan kraj. Sunčica je zbjedan, otpr oči san za cele sve. Stavo sam jer i zabavik, maja sejna promena na led. Sunčica je zbjedan, otpr oči san za cele sve. Stavo sam jer i zabavik, maja sejna krene avale. Davore, prontivaš se za otpjevati jednu tvoju pjesmu za koju još nemaš spot. Tako i onda ćemo iskoristiti priliku da te imamo tu uživo da nas zakantaš. Kaj je ta pjesma? More, evo nju sam nazvao, isto ja sam autor, zove se Rama za sliku, a to na lokvarski znači okvir za sliku. Aha, ram, dobro, okvir, to sam kapila. I ovaj puta znači lokvarska kajkaština, evo. Ajde, sve novo i novo poli tebe. Tako je. Gremo.
Majke tancaju vile, dok veter šemlja i gramo trilje. Nela so stala, zaspav je čas, kosa se kleplje, bruse nam glas. Tvoj korak po listje, živa pa strva, skrita pod župlov senco se vprla. Odpivon mi slijepu hausav kolač, a ti se zavrte potrt kotač. Tvoj korak po listje, živa pa strva, skrita pod župlov senco se vprla. Odpivon mi slijepu hausav kolač, a ti se zavrte potrt kotač. Žutuje nebu jer jav je smeh, pljuča široka kovačke meh. Ke te je žalba, ke sidi strah, cakli se boca žmuljčak na mah. Tvoj korak po listje, živa pa strva, skrita pod žuklov senco se vprla. Odpivon mi slijepu hausav kolač, a ti se zavrte potrt kotač. Tvoj korak po listje, živa pa strva, skrita pod žuklov senco se vprla. Odpivon mi slijepu hausav kolač, a ti se zavrte potrt kotač. Odpivon mi slijepu hausav kolač, a ti se zavrte potrt kotač. Davore, moraš doći poli mene i lipo mi je jedno malo špjegati, až nisam ja čuda razumila. Ja sam si baš razmišljao koliko ćete razumjeti. Okvir za sliku je, ti lipo kantaš, ma ja nis čuda kapila. Ala reći mi o čemu se dela u pjesmi. A to je zapravo isto mala etno šetnja po Gorskom kotaru kao ljetno doba, pa strve u potoku, košnja, kosti se odmaraju i uvijek je negdje tu malo bilo i vina razblaženog sa vodom. Kako vi to zove? Mi to zovemo bevanda. Pa i kod nas isto tako. Isto se zove bevanda. Ala, reći koju besedu još da probam vidjeti ko te moram razumjeti. Neki podomačik, da, ne? Da, podomačik. A kaj bi vam rekao? Ne znam, da morašte čim prek prid v Devnice, da vam organiziramo jedan kratki tečaj devničkega jezika. Možda tako? Sam kapila, da dođemo ča prije u Delnici, da nam organiziraš neki kratki tečaj. Ma sam kapila, doći ćemo. No vidiš te, sporazumili bi se mi. Smo razumili. Smo. Alo, dobro večer. Dobar večer. Lipi pozdrav, kje s namin? Irena. Irena, otkuda nas zove? Iz Rijeke. Iz Rijeke? Pozdrav si. Super. Rojena Delničanka i lipu pozdravljam Davora. Hvala lepa, Irena. I svako dobro mu želim. Hvala. Jesi tudi van? Pa, ti lipa pomrva voze kada se vraćaš damuh i čuvaj dejte šte svaji. Bun, hvala lepa, hvala. Baš mi je drago da ste nas zazvali. Ste vi čao politiki kušeljali, niste? Nismo. Niste, dobro, jer ni tu nisam baš jako čuda razumila. O cijenama naftnih derivata. Dobro, ali ako imamo još kakav telefonski poziv, samo nam dajte znak, ja ću rado ovoga prihvatiti, až mi je zanimljivo tako imati ljude ki tende to svoje domaće, pa da li ga mi kapimo ili ne, ali ono uho mora poći. Evo i ti si svojom malom šćericom počeja i sigurno da ćeš poštiti njoju dotuti domaći jezik. Od kada se rodija, sada ima 6 let, jes nisam je 3 rečenice po hrvatske rekao, jesi sve po devničke pravili. A kako će kad bude pošla u školu? Ma, bozak nišće druge zašno ne pomina, nego samo jest, tako da. Jesam zadužen za domaće. Dobro. Tornajmo se na one tvoje želje, ča ti sve voliš delati, voliš biti na radiju voditelj, voliš to domaće, voliš organizirati, voliš i biti voditelj kad treba i tako dalje. Mislim, svugdje se pojaviš, ali mi kiparstvo nisi spomenuje, a ja sam to nigdje pročitala. Ja, evo, kad stignem, malo znam i ovako risat, slikat akvarele, a isto tako i kiparit. Evo, pa povremeno se malo lovim, ali lupam po drvu. Dobro, ti gre to delo. Ko će, nego koji svoj po svome. Slušaj. U drvima živim i moram onda po drvu. Niko budemo došli do tebe, onda ćeš nam pokazati čas i do sad načinija. Drage volje. Pa ćemo i našim gledateljima pokloniti jedan tvoj uradak. Sigurno imaš nešto. Odlično. Evo, tu imam jedan kip svoj. To je karikatura, Adamova glava se nazvao, za jednu svoju zbirku pjesama koje su humoristične. Onda
sam stavio kao Adamovu glavu, od lipovine je napravljena, a načinio sam ga kao da mu je napravljala lobotomija i umjesto mozga on ima Evinu jabuku. Tako da razmišlja samo o ženskama i pomutile sam mu mozak i to vam je to. Sudbina Adamova. Brižan moj Adam, čekaj da ja doprem tu. Čovjek, žena i dijete siđoše u polje. Dozvani potmulim bubnjem. Čovjek se zamišljen zgrči i poprimi oblik grbava hrasta. Žena rasprostre kosu koja se razlije u rijeku. A dijete se nasmija. Napnuv pračku kao užarenu suncu. A ima i po tvome. Kako biš ti to pročita po tvoje? Niš ne bimo kapili. Mislite po Delnički? Da. Ne, dobro, ajde. Dobro, ima kakova Delnička unutra ili nema? Nema, ovo su književne. Ove su književne. Imamo još kega na telefonu. Halo. Dobar večer. Večer. Dobar večer. Lipi pozdrav, ki je s nami? Ovdje je jedna Goranka, pa mu djeko pada mačin z Girava. Ne u nas vaše pjesme, ali Giravka. A živim u Puli. A da? Pa sam to lepo pozdraviti, da. I sam to vidjeti, kje se more vaša kuharca nabaviti. Gdje sam pokušala, ali ne moram dobiti. Pa bošte pestile podatke v režije, pa jaz bom vam pestil en primerak. Ak ne je problem, lepo bi prosila. Ja, pa za eno Gerovčico moram tu narediti. No, hvala lepa. Gospodo Vesna, ja sam vaša suseda. Hvala vam lepa. I jako mi je drago da ste se javili. Evo, Goranov je posao. Hvala lepa da padaju mi se vaše pjesme, a i normalno naša hrana. Hvala najlipša na pozivu. Eko, jedan libar će biti za vas i ja sam ga kapila. Ostavite podatke u režije pa ćete doći uzeti na banak moj na TV Novu. Hvala lijepo. Bog, pozdrav. Pozdrav, Gerovčica. Bog. Evo, imate ga. Ti biš meni tako do ponoći moga, mislim. Imate ih Gorana i Goranki naokolo. Posad. Već ih je okujle nego u Gorskim Kotarima. Da, svi su razbili. Još jedan telefon imamo. Davore moj. Alo. Dobar večer. Dobar večer. Ki je s namin? S vami je Viktor iz Boljuna. Iz Boljuna? Da. Poštovanje. Poštovanje, Davore. Kako je? Evo i dobro. Evo, baš mi je drago da te vidim, da si gost i naše Istre. Evo. Došao malo kod nas, evo tako. Tako je. Nadam se da i mi vas vidimo gore. Dobro, ćemo doći. Ali evo, drago mi je da te vidim i vrlo je, mislim, sam ugodno iznenađen. Jer ja tebe ovako znam već 10 godina. Onako, ne direktno, ali indirektno sam čuo o tebi preko Novog lista, tvoj rad, ne znam ja, istraživanje starine, radijski voditelj, onda voditelj svih mogućih manifestacija i tako dalje. Sve. Ali večeras si me iznenadio još vrlo ugodno sa širinom svog djelovanja, mislim, i pišeš, i pjevaš, i komponiraš. Samo nebo je granica. Tako da, evo, baš mi je drago da te vidim i želim ti sve najbolje, evo. Hvala vam lijepo, hvala. Toliko, ajde. Hvala. Pa kad budem negdje navraćao gore u Gorski Kotar, ja ću te se javiti, pa ćemo malo popričati. More, Viktore, hvala vam najljepše. Sretno Bog. Šjor Viktor, i meni je drago da ste se javili. Pozdrav Vesni isto. Ja ću vas pozdraviti. Bog. Ajde. Bog. Jako mi je drago da si ovako, evo, poznat, vidiš, ljudi te poznaju, a opet smo tu ništa od Krilića nisu o tebi znali. Ali mi ćemo finiti s jednom pjesmom, smo rekli. Opet ćemo finiti s jednom pjesmom, ti put nećemo biti u Delnicama, nego ćemo poći u Riku. O kojoj pjesmi se dela? Rijeka je ipak naše goransko-županijsko središte i puno Gorana gravitira Rijeci, a to je pjesma Jaka rijeka koju sam napisao... Jaka rijeka, ni to čava vezano za nogometni klub. Ne, dobro, pitan samo. Naime, radi se o pjesmi koja promiče riječku kulturu suživljenja i tolerancije, budući da je Rijeka poznata kao jedan multietnički grad, tako da i u zadnjem dijelu pjesme, u spotu koji ćete sada vidjeti, su i predstavnici riječkih nacionalnih manjina. Tako da sam tom pjesmom odao počast Rijeci koja je uvijek iznalazila jedan ton suživljenja koji i danas njeguje. Ti vero na sve pensaš. Tako je. Za spravljati je nebo granicama, vero mi je drago. Ćemo skupa poletiti. Da, ja nimam jako čuda, meni su već krila malo podkresana, ti ćeš poći u visine. Jedno veliko hvala će si naša malo vremena i došla do nas i rado ćemo te još koji put ugostiti, ali na tvojem terenu. Kako tako ćemo to zbosti? Ćemo nekako, ćemo. Hvala ti lipa. Hvala.
U stari grad sam uklesan, na trsatu iskovan, vjekovi su me zvali, ja sam izabran. Ure i ratni dani sada ojačan, pod jedrom narasli su snovi, iskrutila se sol, bio usitnjeni pjesak, sada zazidani mol. Ovaj grad vjeri truda, žilavu tkanit, u zavjet nabrijani hvala, nikad neće oslabit. Rijeka grije naše snove kao sunce žal, rijeka grliva se ljude, ne priznaje jal. Nju se samo možeš divit, ona poznaje slobodu. Rijeko, i dalje me čuvaj, slijedim te u hodu. Pod Urom i na Korzu živim dan, uz kosi toranj snivam nasmijan. Toliko laži spletki čuvar vjekovan, stiže vedro vrijeme, bit ću pripravan. Nad jedrom ozbiljeni snovi i otajstvena sol, bio usitnjeni pjesak, sada zazidani mol. Ovaj grad vrijedi truda, sloga mu je bit, uz zavjet nabrijani hvala, nikad neće oslabit. Rijeka grije naše snove kao sunce žal, rijeka grliva se ljude, ne priznaje jal. Nju se samo možeš divit, ona poznaje slobodu. Rijeko, rasti za mene, pratim te u hodu. Rijeka prihvaća sve ljude, rijeka nosi glas svih nas, njoj se uvijek možeš uteć, ona poznaje slobodu. Rijeka širi naša rijeka, rijeka raste za sve nas, njoj se samo možeš diviti, ona poznaje slobodu. Ona poznaje slobodu. Rijeka grije naše snove kao sunce žal, rijeka grliva se ljude, ne priznaje jal. Nju se samo možeš divit, ona poznaje slobodu. Rijeko, i dalje me čuvaj, slijedim te u hodu. Svaki zaik lipo šumi uz rečinu. Riječko to srce je volimo. Rijecké děti rostou volně. Rijeka kaput tot mindenkinek. Menschenrechte werden in Rijeka großgeschrieben. Riječka duša smeje se bez straha. Fiume è la città della convivenza e della resistenza. Co nas briga ki je ki, svi smo mi Riječani. Rijeka diha za vse nas. Rijeka grli baš sve ljude. Ne priznaje jal.
Eko, u našoj karijeri Večeraska je sve bilo po prvi put. Pa i ja bi Večeraska po prvi put predstavila jedan spot ki se zove Stranac, a radi se o Sunglasses Bandu. Ali da biste lakše kapili ki su ti mladići, ja bih zamolila našu režiju da mi pušti Sunčane naočale, až oni moraju biti jedno i drugo, i neka oni kantaju pomalo Ružo moja crvena. Da vidim. Ima. Tako mi je čuda lakše čitati. Allora, ovi mladići šinjorina ki su bili tu kako Sunčane naočale, kada se malo prošire, onda oni moraju biti i Sunglasses Band, i ovih dana su oni snimili autorsku pjesmu i načinili videospot Stranac. Autor teksta i glazbe Halid Pipić-Pipi, nama u Puli svima poznati član Dua Magic. Aranžman pjesme načinije Sunglasses Band. Sve je snimano u studiju BBB člana grupe Vedrana Đukića, kega napropuno pozdravljamo, a uz Vedrana ja ću pozdraviti Barbazvanu. Sad čak ga brigača Barbazvane ima s tim spotom. Ne porta. I Vedran je snima glazbu. Videospot je također vlastiti uradak. Mora biti vlastiti, braco, lipi pozdravi tebi. Ideja, scenario, snimanje i montaža Brigita Jurcan i Vedran Đukić, te asistent Ivan Braco Đukić. Ovo je premijera spota na TV Novi, Sunglasses Banda i proširenje grupe Sunčane naočale, čas smo malo prije rekli. Allora, oni još pripremaju nekoliko pjesama i nekoliko spotova i presnimavanja fotografija iz arhive, i šoma puno tega stvari još imaju za načiniti, i sigurna sam da će doći u ovu emisiju tamo nigdje pred kraj lita. A sada ih skupa pogledajmo nekako Sunčane naočale kantaju Ružo moja crvena, nego Sunglasses Band i Stranac. Stranac ti se osjećaš, nikoga ne pozdravljaš. Ti nisi sam, ti nisi sam. Ušao si tiho u moj san i ne vidiš, ja tu sam svaki dan. Oko sebe pogledaj, ja sam tu i dobro znaj. Ti nisi sam, ti nisi sam. Daj mi sad
sam. Ti nisi sam. Vero, ni ja večeraska nisam bila sama, bila sam dobro kumpanjana, ali jednu stvar nisam zabila ni u dobroj kumpaniji. Dejan i Lučano Kliman, naši prijatelji, ki su tu dosta puti bili, ki su nam kumpaniju u Istarskim Toplicam delali, imaju rođendan. Alora čanji reći, srično mladići i da se još čuda puta stanemo, jedan da ima roženicu, drugi ima harmoniku, a ono drugo će biti čabude, bimo rekli. Alora, zakantajte sami sebi, a čaču da vanjaka, tam bite svi ušli, bi vam feštu pokvarila. Lipi pozdrav svima vami do druge subote. Od subote do subote. Srično! Ja